Lakay, nakaluto akon. Mamigat na yun. Kat ayabang nga rodan ti anak ta, tagigiddan tayon. Glenn, anak ko, bumangon ka ditan. Umay kanta mangantayon. Nanang, umayakon. Alam, mangantayon. Tapno saan ka amala daw iti trabahom, lakay. Ha? Apay nagawid ka, Pido? Apay? Awan ti trabaho yun? Ada, pinagawid nak jay boss mi. Anya, taapay. Anyat makagapo. Ada, sursuro na nga aramidak. Ngam imbaga asana husto jay sursuro na. Hindi ko nakapungtot mo ten. Ay nalakay, namin anon nga imbagakan ka. Ano adda ipatrabaho dakan ka, agtungpal ka. Nang runa ket iso ti bosyo. Noawan tinasayat nga ibagam, panawan nak ditoy. Jacket ti masersir mo na no kastoy napudot ti ulok. Bakit? Anya, pinagawid da ni Pidong. Wala nang, isurusuro ka nung amin ti bos na. Ngam sinintir na. Nakaungot ti bos na, iswa pinagawid da. Ay na, una yan ni Pidong. Day tati kanayon ko nga ibaga idikan kwa na, ngamawan latamay. Wen nga rod nanang. No isuro da, ipilit na magtam muna. Sa dino nga itan ti pagtrabahuan na, awanan na ha. Day tangarod ti parikot na ita nanang. Naimbag pa'y ada pari jun, kan pari dino. Taadalat ta pagtrabahuan da. Nala, husto lang day nga inaramid dakan kwa na. Barang isaw ti pagnakman na. Apay nga ita ka lang. Sa dino tinagapon nyo? Naggapo kami ayan da tataramon tatang. Inawis na kami itay kaninanang. Iso na pang kam nakipangan. Nakipangan. Apay, ada nag-birthday nga po ko ni Tata Ramon. Awan, nagpapartida laeng. Thanksgiving day chay. Ha? Nagapit ngamin ni Tata Ramon itimula na arepolyo. Naranaan na tinangin na apresyo. Iso aday chay, nagpapartida. Nagsayatan nga. Sapay naglawa ti garden ni Tata Ramon. Ay sos, big time nga rod, nukas na. Wen ket no nagpartida iti dua baboy, kas pagyaman da. Day, si kamagam ti masabat ko, Pidong. Wen Tata. Sa dino nga ti pagtrab-trabaho amita. Ay, awan nga rod Tata. Agsapsapulak, aging gaita. Awan pa yung nasa pulak. Ay, kasta. No, ang pagtrabaho mag-garden ka lagin, Ha? Nangina ti preso tinatang ita. Isungag mula ka langan, Pidong. Wen ko mga rod Tata. Agam awan mo't pang kapital ko. Ay, sana parikot da ita. Mabalin ka nga umutang. Wano aglon ka. Mabalin mo may tagpa-supply. Ay, wansa niya? Nawan gasat mo iti construction, mabalin nga dagasat mo iti panaggarden. Anya, aggarden kamat ko nam? Wen ko ma. Isuday tati pampanunutek. Aggarden ka, ngam awan mo't pagpuunam no bilang. Ay, dahi tangarod ti parigot bakit. Anya nga tanog pa-supplya ka ni Ante Teresa. Sigot a supplier da jay kahit. Ala, adakan ka day talakay. Ang panunutam anaimbag ang. Padasa ka mapan makisarita kan kuha na yung bigat. Ano niya ti mapagsaritaan may aggardinak langan. Bayam, tabukudan da pare dyan kan dino jay trabaho a pinanawak. San ngagbayag, papanawon matla jay bus dagi jay. Tasip-sip da ngamin. Ni, anya ka din day tangay bagbagam, Pido. Pinupudno mait. Hindi pinapanaw nak jay boss. Awan man lati ibagada nga isakit dak. Binaybayan dakid ya. Imbis nga isakit dakit saan? Anya? Makamula ak tulaang. Kat maranak ti na nga to apresyo. Huyo, kunak kadakwada. Ay kano kasta ti planom nga garden ka ako nam. Adakan ka day ta anak ko. Wen na nang. Kahit sino nga iti pagpasuplayam no bilang laang. Ni Ante Teresa, tasigod a supplier day jay. Ay kawan na. No kasta nga rod, mapan mo kasaritan. Iti kasta, makarugi ka mutan.
Nasaya at napanunot mo ti agmula ita, Pidong. Naging ti presyo tinatag ita. Wan nga rod, ante. Iso na lang taon mo't umdas sa kapital ko. Iso nga ay mayak kada kayaw. Tagpasuplayak ko man mabalain. Ha? Di kayo madanagan. Numayat kayo mang supply kanya, ipamaysak tag garden. Total, sana kung konstruksyon. Kasta ka di kaanakan. Ay kat nasaya at nga ruda. Una, day talagayam, suplayan ka. Agyaman na ka, ante. Awan anyaman na kaanakan. Igawad mo nga rod ti ag garden. Ipaay ko amin akasapulam. O anya, nakasaritam ka din ni Auntie Teresa. Wen, nagapuwa ka di balay da. Kat, anya nga'y tinagsaritaan nyo. Mayat ka di amang supply kan ka. Ay, katuwa na. Kaanak-anak, payan na ki din. Anya, Ay, inaklinisan di talon inton bigat. Iti kasta, makarugi akong ngagmula. O, adto'y ti bukal ti pipino nga imulam kaanakan. Agyaman na ka, ante. Awan kayam, kano kang agmula. Itaalawas mo lang, ante. Nakasaganan di pagmulaak. Nagbiitan kaanakan. Una, ante. Nangaramin ak ngamin iti basit akalapaw ko iti asidag di bangkag. Una iti taltalon. Iso adyak nagaw-awid. Kanayon ti overtime ko, ante. Nasaya at nga rod no kasta. Aywanam ana imbag timulam. Tainton makaapit ka. Hustun to anangina ti pipino. Sika maganti masabat ko, Pidong. Narapyan ka, ah. Ay, unta ta. Naggapo ka di bangkag. Kasta ka, day. Talaga mo't, ah. Talaga ngayon gaid mo ti agmula. Unta ta. Tabarang maranaan mamay tinangina presyo. Wen, ay, pumasyarak to man, di bangkag mau, no dawayak. Ay, katuna, tata. Pumasyar kay lata. Apo, naglalang to timbulam at pipino, Pidong. Unta ta. Inasikasok iti husto. Ay, kat, inton ano ka ngay ngagpadalaws. No kasano ka lang to timulam, at adamot alimbang to dagiti root. Una nga ron, tata. Ang saan? Sana kagpadalos. Ah, alangan mo't akastanan ti root. Saan ba, tata? At the yes break tap no mamimpinsan amatay dagiti root. Anya, ay ang mga numapiktaran dagiti mulam, narigatan. Saan, tata? Nabayaga ko na gardinero. Iso nga amok lagi ti rumbang amay yes spray. Ah, Nay, pare Ramon, nagkapuam. ay, nagapuak man di bangkag ni Pidong. Si Marong Kalak. Ay, Kastaya. ay na, naglalang to dagiti mulan na sika. Sigurado at yumampaday jay. Ay, sapay la kumaata kasta ngagpaisaw. Sa dino ngay may, ti papanamaray. Mapanak ko may jayan ni Pidong. Itulod ko ti abastuna. Ay kauna. Ay na, nagmayat mo tantimula, manak ka. Naglalang taw. Una nang, inasikasok kami ni Tiusto. Kanayon ko asibugan. Gaputa, danong ko nga ro tinang nang runa akasapulan ti pipinaw. Kahit kaano ka ngay nga agpadalaws, ta umayak tumulong. Sana nga agpadalos. Anya? Isupay paggastusan na tagpadalos. Gumatang klangan iti may yes spray apang ruot tap na mamaminsan na lang. Nga mangankit din umapiktaran tamulam. Nagpada kayong magkinitatara mo. Awan pa nagtalakyo ko kada tao. Kino nabayag ako nga gargar din. Iso nga amok ti pagsayatan ti mulak. naku na ni nanang ang naglalang to kanon ti ruot iji ayan ti mulam. Anya nga tano ipadalos mo. Ha? Total, adumat dagiti ko kumarik amabalin atang danan. Di naksuruan bakit? Amok ter aramidak. Anya, Isupay paggasgastusan ti bagbagam. ala, adangarod kan ka. Sa bagay, mulam matkit di Nasikamat gayam Pidong kaanakan. Wanante, umayak man mga laitikas no mabalay. Ay katuan apikit din asaan. Manoti ka sa pulam.
5,000 ante. Igatan ko man iti abastaw, kaya masapsapol ko iti garden. Ala, mabiit lang nga rod ka anakan, tayalaan ka iti kwarta. Ne, nagsapa ka mo ten lakay. Nasipngat pa'y laang. Mapan ka din iti bangkag. Uy na, nas ka na may sprek ti ginatang ko nga agas. Sakbay nga ginate. Anya, talaga agim matang ka iti i-sprame? Uy, mala, sigante makamu iti anak mo tayo nakon. Apay ngay, kaslain inot mo't nga giyel-yelo ti bulong dagiti mulak. Kaslag tinagbutin dagiti babasit abunga na. Jesus, anya nga tati makagapaw. Diyan nga taagas apang ruot nga nisprek. Naiapay nga pidong. Anyat mapaspasama ka dagiti mulam. Agil-yilo mo dagiti pulongnan. Huwag nga ron tata. Dahil tati parikot ko ita. Amangan mo't no nag-spray ka ngagpaiso iti pang ruout. Huwag tata. Ang iti kanal na lang mait. Ay na, ibagbagaken ka ama apektaran at talaga ti mula no kas ti spray. Tata? Isungar nga ibagbagaken ka na saya at langin no mangayab ka iti agdalos. Total adamot mabalin nga ayaban tayo dito entayaw. Ha? Ay sawahan ng timulang pidaw. Sapay naglalang tao. Manulalawasan ka, agapit ka. Sapay nagngina ti presyo ti pipino ita. Sayang. Oh, apay kasta tilangam anagawid lakay. Ada ka di parikot. Ay, Oh, apay. parikot ko dagiti mulak. Ngamin, ininot mo tin agtinag dagiti bunga na. Anya, Sayang. No nagtungpalak ko may ising-singasing ni Tata Ramon. Nalabit asana kasi tinapasama ka dagiti mulak. ay na, daytan ti bagbagami kin ni nanang. Ngam di kamot ngamin dimngeg. Idi ibagbagakkan ka, kunam anabayag kan nga aggargarden. Amom amin ti pagsayaatan ti mulam. Bakit? Ita parikot mo daytan. Sapay manun aribo ti gastos mo ijay. Imbag kumamot no bukod mo agastos. Ngam saan mo, tada supplier mo. Kahit anya ngay itan pedong. Ibagbagami ngamin kan ka, iti ang mga yam kalaangan ni Dagdalos. Ay na, agpakalain ka mga ngamin. Anya ngay itan ti rupam kanyan ti Materesa. No dimngag ka kumakadagiti singasing ti tataw. Nalabay saan anatay ti mulam. Dayta nga ron ti pampanunuto kita. Agbabawi ak nanang. Ay, anya nga ron ngay. Nakunamutan na bayag kan nga gargardain. Kat amo mamin karamidan. Awan na talagang dagiti mulak bakit? Awan nagmamayan na. Lakay. Manun alawa sa jak nagparparang ijayan Dante Teresa. Sigurado nga umay jay. Kat, anya ngay nga rod. Sangum Jak mo tiramida kita. Namnamain lakit din Ante Teresa nga umadanin ti panagapit ko. Ibagam kan kwa na ti pudno. Iti kasta, nalaglag ang tiriknam. Di mo kumamanin ikalintagan ti ammom. Ante Teresa? Oh, kumusta ka, anakan? Makumikom kan sa launay kadagiti mulam. Iso adi ka matan imimay ije balay. Ha? Kat kasanungay, nag-first gather ka ka din. Ha? Kuha, ante, saan? Kuha ngamin, awan nagmamayan dagiti mulak. Inot mo na nagtinag dagiti bunga na, aging gaana tayo tipon na. Anya, kasano ana pasamak day ka? Nag-spray ak iti pangruotan te. Ngam na apektaran mo tipon dagiti mulak. Ay unay matan pitong. Namnamaak lakit din nga agapit kaitan. Ngamawan mat gayam. Pasinsyante. Aklo na kabasol ko. Ado dagiti mangimbagbaga iti nasayat nga aramidak. Nga ipadalos ko kanulangan. Ngam jak mo tinungpal. Taing kalintagak ti amok. Anya? Ang pasensya kayo nanti ha. No kaya tiyaw, agmulak manan iti sa balay. Ay saanan, manggad kalaangan iti sa bali. Iti kasta, mabayadam ti utang mo kanyak. Dakal agatad tinabusbus mo kadagiti mulam.
Ninamnamak nga agdubli ti gastos, ngam saan mat gayam. Ay, makapaupay ka, Pidong. Oh, aday na. Agsubli ka manan kas construction worker. Ay, bakit? Agtrabaho ka tapno mabayadam ti utang mo kin ni Auntie Teresa. Bukod mo nga utang dayjay. Isu abukudam abayadan. Ay, tulungan ako mamata bakit? Diyak mabayadan dahi jay, iti unag ti upat a bulan. Ada ngamin porsinto na. No dimngag ka kumangamin, o di awan ko matikas na parikot mo ita. Ha? Iso nga ita, agsubli ka manan iti sigod at trabahom. Sapay kumata no anyaman ti isuro da, agpaisuro ka. Ngamin, no ikalintagam ti ammom nga oray saan ahusto, isarsarak mula ang tibagim iti pakaisag makam. Bueno, gagayam, ditaan tinagibusan, di pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao.